paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, aso kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Ay, atuyin ti kademdungaw. Mangan ka anda imbagon. Tapnog subli adagos ti pigsam. Enteng, kasla nakapsutak pa'y laang. Ay, sige. Subuan ka Agnangakanta, subuan ka. Enteng. No mabalin ko mga raod nga ingal-ngalan kalaangan. Taday tala agtilmon latan ti aramidam. Ang saan mo't mabalin. Ala, subuan naklatan. Ay, uwandang mo. Inaskin amangan ka iti ado, tapno pumigsa ka. Nakaruar gaya mo ni Mariba ng ije ospital? Wen Mare, Apay kanungamin ana ospital? napulmon niya nga road. Aya? Day tanto magtasaan mo asinar sa rungkaran ija ospital. Iso adi mo amo tinapasamak ken kuana. Sanon, isupay paggastusan. Tay igatang ko iti isang pet ko kumakan kwa na iti ospital. Di igatang ko laangan iti sidami kin ni badungkaw. Saan matakasapulan nga adda isang pet mo ija ospital? Tati importantay, napan ka nakipagriknaken ni Maribanang. Inton kwan, mapanantumanan sarsaritaan nga awan apulos ented kaw. Na, apay nga minaya akas tati saom. Talaga mag... No kayat mo, sumurot ka kanyak inton madamdama, tasarungkaran ta ni Maribanang. Mapantay di balayda. Sanon, si kalatan, adaw taramidog. Kaslasaan mo ako, Mare? Ay na, Marikuanang, inak agsapaw iti pagsayaatan mi kin ni badungkaw. Isu nga awan panawon ko amang sarungkar kin ni Maribanang. Sigay indakaw, tada ito ni Donya Berta kanyak. Nga? Diyak amo isu nga indakaw, labsan kan dito itir sinap. Umayak ko magpalaundray, nga murumwar kan samay, violet. Wen bisprain, inak sarungkaran ni Nanabanang. Taipan ko dagita ginatang ko at prutas sa para kinkwana. Aya. Sige, ibatim latan day ta ipalundring. Takuyogan nak ijibalay da angkel mo kapitan. Bitbitam matan day ta sa nga supot a prutas. Ay, kat una. Up. Oh. Aw. Ay na. Nagadumatan day tayo, close friend. Wana, i-blend na dagita Mala, intan. Sige, Maribanang. Ibusam day ta in blend ni Violet a prutas. Tapno pumigsa ka adagaws. Ay na, agyaman na kada kayo. Anya ti kayat mo si Daan, Nanabanang. Agluto kami kanikwaraw. Ha? Agluto kayo? Sige, uray siya. Tumulong akmat. Mangyegak iti iluto tayaw. Natangkan karnay. Kan amin ang arikado na. Ay na, agyaman ako na. Nakasaysay at kayo kanyak. Alam! Di kang sangit akastana na ba nang tani? Maluya, anak! Ay, kasta talaga, Maray. Sige, tagawid aktin nak mga ala iti mailuto asidaan. Aw, mangantayaw. Naimas ti si datayaw.
sinigang akarnit babaw. Wine, sige Maribanang, agsida ka Apay nga ba nang tagsangit ka mataan? Wen, ngamen, naragsaka ka. Tanakasaysaya at na marikwanang Violet kan kwarog. Uray idi adak ija ospital. Kat kanayon da kasarungkaran. Aging ka nag-aawid akon. Kat sarungkaran daklata. Wow, nanabanang. Kasta tinapudnungan papagaya. Ustaw nantay. Agsangit ka matay. Kat mangantay yung aruday. Ngamen, maladingitan ak. Tadi nagpulaw sinarungkaran ni Marituyang. Sana nga importante dahi tadungaw. Ala, una sampit di da kita luam ta magantayaw. Wan inteng. Sige, mangantay yung arudan. Tuya, apay adi mo sa rungkaran ni Maribana? Saan na masapaw? Inkamit sa rungkaran takababayin may. Si kansalang ti kumari na asaan anang sarungkar kinkwana. Ay, uray sanang. Tak-tak laday ta. Sige, siyaklat tangaroda ti mang sarungkar kinkwana. Kababayin may. Tak-tak laday ta. Ingkakit ituloy jar aramidem akulungan ti manaw. Tapno ipupok mundag iti manok ta. Tadida ibusen asamalan. Ay saan? Inak sarungkaran ni Maribanang. Inak mang puraws iti bunga ti papaya ta. Ta itid kaw. Ipabayad mo, di papaya nga itid mo. Ha? Awan kwartata. Iso nga ipabayad mo. Ay, nakaumay ka met paray. Wen paray. Ta gagangay ti ako kumparay kan ako kumaray. Agsisin na rungkar. Nang runan no kanito ti sakay. Wen, pari badong. Kasta ti agkakaaruba. Dana, anya nga dahi nakasupot nga awit mo paray. Papaya, paray. Dua adadakkel a papaya. Daytoy maysa, darangidangan. Daytoy maysa, nalumain. Ready to eat, paray. Itid ko kini Maribana. Ay na. Agyaman aklaunay no kasta, pari badong. Maribanang. Pasinsyakan kini tuyang ko Tadi na kaya ti umay. Simruman ngaminan ti ugali na amaday. Limu kay man ngaminan ti tornilyo ti utak na. Ay unay daytan, pari badong. Ken pasinsya kayon kanyak. Tadyak na kaumumay ije ospital. Tabisiak ije bangkag may. Ay, maawatan mi pare. Ala, pagyamanan may tasimarungkar ka para. Ayan na nga, itibayad jay dua papaya nagdadakkel, badaong. Saan ko ngayon pabayad? Sobra ka, Mike. Anya? Libray? Ha? Ibagaman nukras mo ni Maribanang badaong. Tapay adi mo pinabayad ti papaya. Kras mo ni Maribanang anya? Ay, katusan kan tupay? Ay, sana mabalain! Inak pabayadan ti papaya! Marituyan, saan nga impabayad ni pari badong ti inten na kanyak a papaya? Ang apay apabayadam mutad? Bayadam kit dahin ta inakaon. Ala umlatan ti papaya, Mare. Kukwamlatan. Sana balay. Adumat dita ti papaya ang mabalin ko adawatan no makapangpanganak iti papaya. Iso asigay. Mabiit laeng tainak alaan dagiti dua a papaya. Tayawid maun. Ala, ingkaalaanan no di mo bayadan. Ilakok iti sa balay. Ay nga, 200 day ta dua a papaya, nanatuya? Wan, mala, gatang mo violate. Alaman nga rod, nana. Kapursabay. Una, kapurus at talaga. Isu a flesh na flesh. Anya place na place.
Fresh siguro, ti kayat yung asawan, nana. Isu, ti kayat na asawan? Mala, bayada mo. Sige, bayada kon. Taipan ko ijibalay da nana banang. Imbag la pamigsa ni nana banang. No kasta. Inla ko ni Marituyang ken kadagita a papaya, Violet. Wow, nana. 200. Ginatang kon taimbag la pamigsayaw, nana. Ay, anya lakit din ni Marituyang aya. Talaga nga emote. Ha? Inted kanyak ni Pari Badong dagita a papaya. Ang pabayadan mo't gayam ni Marituyang. Ay, iti jak bayadan. Inalanan, taila ko na kano iti sa balay. Anyan? Nagalas man gayam ti ugali ni Nana Toyang. Ay, kinunampay. Ang bayak man laangan. Tadyak kayatan ti makiap-apapay. Wen Nana? Saan nyo natutupan? Narigat ti adda ka apa na? Ay, nagsarungkaran nila kay Amboy di tadaya. Tamasakit ka no. Ay, kasta ka de. Sige, ingka, inteng. Amwak man, no ada mga sikasukan ko na. Tag may sakit nga ruta, nalakayan abaak. Ay, katwen Kasta ti aramidem. Nang runa kat sikat ti kapitan. Iso asikat ti mangidaulo kadagiti kakasta nga ugali. Sarungkaram ti kaarubam, iti kanito tirigat wenno sakit. Takitaam no anya ti maitulong mo. Mala, tama panak. Kadwak ni Kwarog, taglugan kami iti tricycle na. Nang runa kat dumagasak pa iti tersina ni kagawad ko anang. Gumatangak man iti kapik, asukar nila kay Amboy. Ay wen awan parikot iti dayta, inteng. Inak mamit sa rungkaran nila kay Amboy Tuyang. Kin para manakman iti mais nga apit kaw. Pabayadam Saanin masakit nga ron jay tao. Pabayadam pa'y laang. Katun nagbambanugam day nga imula. Ita, ipadawat mo lang. Ayos laang dayta, Tuyang. Kin may saan mo't nga daw? Inom la piraso may. Ay uray man. Ay, unayin a kinaimot mo, Tuyang. Talaga nalukayan ti tornilyo ta utak mo. Pairutam, Tuyang. Ta mga numatnag. Kit kumarkaron ti kinabalam. Nga! Marituyang, sumurot ka kada kami ken ni Mari Banang. Ijay. Ije balay daliti siya nga anak mi iti kasar. Apay. Ay nagbalik bayan gaya meninggo nga asawa na. Ay. Sige intayo man nga raw. Ay na. Ay, ado siguro ti pasalubong ninggaw. Nakalalis to ka no kasta abanag. Tamom nga damaited kan ka. Angam no masakit siguro di tao. Sigurado adi ka umay. Nagadu ka nga'y bagbaghamon aya. Kano tayo amapan? Ay, saan gaya man? Saan ka gaya man na sumurot? Ibabawi ka. Anya? Angam no kayat mo ti mapan. Mapan kantong agmay-maysa. Ay, no apay-pay lang amin nga imbagakken ka. Lawan kon. Yay! Nagalas ti ugalay marikwanang. Pabainan nakmet iti hustawn. Nakaamirisak gaya man. Pasensyakan. Ngamsaan kan nga umay. Total, nakamilaan ka ni Mariba ng tinawis na. Taanak mikot nga ro iti kasar. Ha! Saan mo saan? Managing bubukod ka! Imok! Ha! Pagyapan kapitan. Tase narungkaran da. Asus. Sobra ti uyak na para. Tatambaw. Adda ka di agas yaw. Amang ano di ka pa'y nagpa-check up paray. Saan pa'y nga rod? Asa Kasla bomba ti bisikleta ti uyak mo Grabe nga paisok ti uyak mo pare. Purila. Shhh!
Kunana. No kung mga minangasawa ka, di anda ko mamangipan ka iti doktor. Wano iti health center la kuma. Ipanta ni health center, Uncle. Ay, ala pa rin ipanda ka iti health center. Ala, kasla bomba. Ala, sa labayam di pare ang baw. Wanang kang. O sige, ikan ka iti agas a libre, tata. Katida duma, gatangam, ha? Ala, doktora. Ay na, nagpintas ka mutin. Kalpasan ti 7 nga aldaw, agsubli ka dito health center. Para iti pa nagpa-check up mo manan. Naawatam ka di, tata? Ay, uwan, doktora. Ay, nagpintas ka mutin. Ay, wow. Kapitan, apay asikat ti sumungsungbat. Kat saan mat asikat ti pasyente? Saan nga ron ang makasungbat tagoy uyak? Di siya konti sumungbat, doktora. Andan asawa, doktora. Awan pay, kapitan. Anday ko. Anday ko pare. Apay nga asinay ko na. Ay, inuawanan ti bagam doktora. Yung kamain, tanay, feeling single man and dahil yung kaduhak ba? Okay, tata. Mabit lang, Itad ko ti libre nga agas mo. Katidad duma, gatangam. Ay, uwan, doktora. Ay, nagpintas ka. Ay, badaong, agring kamaan, badaong. Nene. Akan ano ka to yang? Ijak amaw, glaminak. Ay, nabara ti bagay ka. Ay, doble man ti ulas ka. Ay, na, matayak sana. Ha? Ay, jak mo ti aramidag to yang. Ay, kakaruba! Tulungan na kami! Kakaruba! Aday ta, bimabantibara na, pari badong. Ay, naamangan mo nagtrangkasaw. Wen siguro pare. Ngamin, no sa dino laditan tinapnapanan na. Sakit natudwan pa ay. Saan na balay? Tapi na tumarakon iti pangbara. Talaga pa nagtratrangkason sa ita Tauray ni Luvimin kita trangkaso din. Asino a Luvimin? Di asawa ni Leticia? Win. Iso asinarong karak kalman. Ala, ingkamen pari badong. Sana bale, tabinan nyo sambutan ni Marituyang kan nakapagtumaran. Kat no agsapa, mapan kayo ijay health center, ta ipa-check up mo. Wen maribanang, agyaman ak unay. Atoy, Marituyang, umay kaikan iti arus kaldaw. Dakkal amalukong to'y nangikak. Tapno i-share mo kan ni badong mo. Naimas daytoy. Kan adapay loaf bread kan palaman. Kape kan asukar. Kompleto, Mare. Ay, agyaman nak, Maray. Nagsaya at ka talaga. Wen, Mare. No kastoy atsyempo ti sakit. Agtitinulong kan agpipinapigsa tayo. Maray. Ala, agar mo sarkayon kan ni Pari Badong. Taing kayton ijay health center. Saan mo ka di nga ipabayad na kita, Maray? Ay saan, Marituyang? Tulong ko kan ka, tamasakit ka kat nga rod. Ay, mabain ako unay kan ka, Maray. Ta nagsaya at kalata kanya. Itilikudan ti maday nga ugalay. Ay na toyang. Di kinaalas ti ugalim. Nasaya at latakan ka ni Nanabanang. Anya nga ita, si kamot lang ti agbain. Ala sige. Ditan tinagipusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanin ang labida tayo, anay. Kapitan Enteng. Insurat ken iti
iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pay metlaan nagbaliw, at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana adaw manipod iti dinto ang kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Angkang, asino ti urayam dito'y balkon ti balayaw? Ay, kwarog. Na, nagliday ka matang. Ay, Anya ti napasama. ang hirap pala. Anya ti mahirap. Ay, nadagsin ti baro kong kukwarog. Ha? Apay anadagsan ti barukong mau. Ay, makasangsangit ako. Apay makasangsangit ka angkay. Gaputa nagrigat. Iso nagdagsin ti baro kong ka. Talaga makasangsangit ako. Na, sapay ulitin na ti bagbagana. Nagrungab ka matay. May luyo sa kamatay. Kaya't kumatan ti agsangit. Wirog. Ang kail, makipagreknakan ka. Nagriga ta talaga. Nagdagsan matan ti barukong ka. Ha? Anya ti mapaspasamak kada kayo nga gulitay. Pare ba to? Agsangsangit kayo mitay. Ang hirap talaga nito. Ha? Anya ti narigat pare. Ay, naghirap ito. Nagdagsan ti baro kong ka, pare. Anya nga ron ti pagsangsangitan nyo nga gulitay. Tsaka mau tatapataw. Tangtanggayak lang ni Uncle nga agsangit. Tapnosan una na dagsan ti barukong na. Kastoy lang nga ron ti panawin. Saan amalmalpas ti pandemya. Mainayon kayo pa aparikaw. Mapukpukaw san ti limbong ti panunot yaw gapo iti pandemya. Unang paisaw. Ang kail. Napay ngagsangsangit na. Kwa. Mailiwak lakan ni Antim. Saan pa ngamin ang nagawin dito'y balay? Anda ngamin na pananda. Day tamot lagayam ti pagsangsangitan pare. Ah, No problem dayta. ah, Adam mo kasolusyon. Tapno di ka unay mailew kundi maribana. anya da ta solusyon pare dara sum ibagamot. Ala, Ato tilapay ka. dumngeg ka. Tayara sa askaw. Sige. Aryo soryo? Ang kail. Anya jimbaga ni tatabataw. Yara sa asmumot kanya ka. Ala, yasideg mo day tadapan mo. Ay sila payag mo. Aw. Ibaga akas. Ha? Ay, kayat ko day tangkay. Mapantay yung arudan. Badang, anya aramidan da Kapitan ken kwarog dito'y balay. Paino mag-ida iti arak, tuyang. Anya, kasano agpainom ka kat awan mat kwartam? Relax. Siya ka unti makamo iti day tabanag. Kaya't ko lang ti makatulong kani parinteng. Gaputa ka iliw na launa yan ni Maribanang. Anya? Mala, mangirawar ka iti lamisaan ken basaw. Paginuman may iti arak. Rumuarak biait. Nay, sa dinungay ti papanam. Mapanak mangala iti arak ken pulutan iti tersina ni Marikwana. May 1 kilo a karni ti baboy Marikwana.
Nangina ita ti per kilo ti karni ti baboy, kabadong. Mano ti per kilo, maray? 380. Ay, nagnginamutin, maray. 280 lang, hindi na minsan ngal daw. Ay na, di ka nagreklamaw. Amo mata pandemya ita. Mapiktaran amin apresyo. Mala, mangikilo ka nga ruday, maray. Anya pa'y tigatangam. May isa kahon na serbisa. Diyan na lang may ice, titid mo, maray. Sige, anya pa'y. Pangrikado itilutwag alauya. Patatas, ken ripulyaw. Awanan. Awanan, maray. Ala, kartingam nga itad dagitigat gatangag. Aguray kamot Nagadutigat gatangam. Jak mapaggigidan nga itad. Basta darasam, tanay, matuukanan ni pare inteng ang mangururay kanyak. Nay, apay nga ururayan na ka. Agiinom kayaw. Wine, kinapudno na. Isaw, ti agpainom. Ilistampay la kanukin kwa na dagiti alaet. Anya? Ala, ikurit mo, di talistaam, tinagan ni pare inteng. Ilistam amin, dagita inalak, maray. Na, lauyang agpay so ti pulutan. Ng pasig mo't apatatas kan ripulyaw. Awan mo't karni na tataba daw. Ewan nga agpaso. Ada pa'y paminta na mo. Nagadupay ti sabaw na. Ay, pasensya kayaw, pare inteng. Kwarawg. Day talang, ti may papulutan ko kada kayaw. Sa nabalin ang kail, tinapatay, adda sabaw na. Kan adda na imas aserbisa. Ewan. Mala, aginom tayo kiday. Awanay, ti adupay asaw. Ewan na. Anusan tayo ti agigop iti sinabawan a patatas ken ripulyaw. Ala, nakimasin tila uya tuyang. Ay, Saus, mangibati ka mo't impapol mo mo't amin ng takarnay. Nagkapi kami namangan, tuyang. Naguray ka. Pinanawam mo't nga aging inumda kapitan kan kwarog ijay likod ti balay. Makamuda pa'y lang nga. Imayak nga rin dito'y kusina, tatlong mangan. Kasanaw no agsapul da kapitan iti pulutan. Ado pa'y ti pulutan da. Sabaw ken ripolyo tinted ko a pulutan da. Nasirib ka talaga no may papantiti kalukwan ba daw. Sabaw laang timpapulutan mo. Idinto tadata, jay karnay ti sidaan ta. Shhh! Di mo pigsahan ti agsaw. Tama nga numangagda ka. Sa pinagpigsa ti radar ni Kwaraw. Kasla trumpa ngamin ti lapayag na. Nakamuka nga raw. Kumusta, paray? Kwaraw, napartag kayo kadain? Medyo. Pangita ka lang. Kat ite kami pa nga aghihintay sa'yo. Agbay saw, tataba daw. Apay nagbayag ka nagsublay. Kwa. At lang amin nang ibaunan kanya ni Tuyang. Iso nabayaganak ang nagsublay. Awanan ti pulutan kan arak. Kagudwat kahon na serbisa. Naibos yawn. Ay nagsiglat kayo umitay. Kakaso na inom ka darak. Jak ibagbaga. Amay sa kahon nga arak ti ginatangkaw. Tataba daw. Awanan ti arak mo dita. Ay awanain Kwaraw. No nabartag kayawn, mabalin yawn ti agawid. No bigat tumanay nga umay kayo dito'y balay. Sigurado ka nga umay kami manin dito'y balay na. Painumin na kami manin iti libre. That's right, paray. Kahit, kumusta ngayon? Nakatulong ka dikin ka ti panaginom nyo iti arak? Malaglagip mo ka di pa'y ni Maribanang, paray? Nakatulong matbasit. Nabasit ti ilaw ka. Kasano nga roda ng kail? Agawid tan. Awan matan ti arak ni tata ba daw? Inton bigat to ka naman ay. Sige pare ba daw? Uwi na kami. Nagsingpot ka talaga akong pare. Talaga dabis ka. Basit laban nagdayta, paray. No kasapulam ti tulong kaw. Adak lang ditoy. Mabalin mo nga ibaga kanyak ti sakit tinakamaw.
bigat ngam nakalidliday ka man ng kalintay. May liwakan ni Antim. Awan gamin ka rin na bakaw dito balay. Nagawit tumot lang ni Antay. Ang mga nubisi pa'y langi dyan na panan na. Na? Nagatidugan day tasin na mo ang kay. Ay, mailuyo sakman no makitkitak analiday ka. Dalidayak at talaga, Kwarog. Sapay no kastoy adak makita ni Antim Abanang. Kat sumantak tinapalabas. Ha? Malagip ko, idagdat-datunak. Isang butak ti panggal daw, na makipanganak tumutin idibalay da. Anya? No umisa maklaiday, may laban ni Banang, kat kasla kayat na ti kumarayaw. Anya? Kursunada nakpay ididya katugangak a babae ah. Kirim-kirim ti mata na akumita, kasla nakapangan itipyas. What? Kagat-kagatin na pa'y tibibig na kumita kanyak. Iso mababainak idi. Takasla, mabasak. Tibagbaga dagiti mata na. Anya nga tibagbaga dagiti mata na ang kail. Siyakla kuman ti armen na. Tabalo akmutan. Kas nalakun ko na. Yay! Angam ni Antim Abanang tinakain labak. Iso akailiw ko ni Antim. Ala, agsangit ka man ay. Sana ka na irong nga wanti, magungungot ka niyak. Uray ang busingar ti abot ti agong nangagungit. Naa? Anya nga taaya ti aramidag. Tapno sana ko na ngagpampanunod. Aha! Malagip ko ang kail. Ha? Saan ka di nga imbaga ni Tata ba daw? Ngagpainom manan itangal daw. Ay, huwag nagpaisaw. Imbaga na dahi tanga agsublita iti balay na. Anya pa'y lang tararamidan tangay. Mapanta na! Ay, uwan! Asino ay at urayam ba daw? Itay kapay apumanag na dita sangaw. Da parenting kunkwaraw. Imbaga nga umay da itang agsapa. Awan damit tayo. Apay ng urayam ida. Paray! Yuhu! Paray! Dadan. Tata ba daw? Yuhu! Parenting! Ay! Kwarog! Urayan da kaon, dita sangot ti balay. Ay ba daw, anya man ang taramidin niya. Siyempre, aginom kami manin iti arak. Mala, isagana mon di paglutwam iti pulutan. Tuya! Anya tigatangam kabadong. May sa kahon a serbisa, ken may sa kilo a karni ti baka, maray. Ken ripulyaw, ken patatas. Anya pay. Bitsen, paminta, sibuyas, ken bawang. 2 kilo pa'y gayam abagas, maray. Awanain. Mala, kartingam nga itag dagiti gatgatangay. Aday ta ka man na nakunak kabadong. Tunggal umay kagumatang apuraan na. Agur uray nga minda parinteng, ken kwarog iti balay. Ha? Kinapudno na, ni pare inting manay, ti agpagpagatang kadagita. Iso nga ilistan pa'y lang, itinagan na. Anya? Kuna na, bayadan nanto ka now. Sige, ilistak pa'y lang araw. At tuyan ti arak ken pulutan, parinteng, kwarog, bulalaw ti pulutan. Bulalong agpasong sa baulaang mat. Damat ripulyo kan patatas na ang kail. Ay, pasensya kayaw, pare. Kwarog, sindang aminin ni tuyang kaw di karnina. Sada bali, tinapatag. Ada arakan sabaw apulutan. Libre ko naman, Kwarag. Sabagay, sige, rugyan tayo nga roden ti aginaom. Kwa, agsubliak taw, kwarog, parinteng. At dalabit pangibabaw ng kanyak ni tuyang. Ala, urayan mi ti panagsublim. Yes, pare, I shall return. Napuntar konti utang ni Kapitan. 1,050 to amin. Singirak no makitak. Inak ngamin agsakada iti lakok no madamdam agad. Nek, isuda mat ti sumuungan. Nakainom dan sapay. Makabatog dan dito tersena.
Kapitan! Dumagas kayo pa dito tersenak! Apa ka di kagawad? Ipakitakan ka to'y listaan ti utang mo. What? Ada utang ko? Ang damot gaya mo utang mawang ka. Day taman, Kapitan. Basaam taing kurit ko amin di ta kwaderno dagiti utang mo. Dubli pati pa naka isuran na. Anggal, nakainom tang aminan. Iso na dubli ti pa nagkitam. My gosh! Ha? Why, bakit abay, Anggal? Sana kay mo't utang iti arak. Kas kada karnit baboy, karnit baka. Ada pa nakalista at toothpaste kin pagingat. Na ganun. Imbaon mo kanon ay kabadong nga umay umutang dito tersenak, Kapitan. Just kidita pare ba daw? Mabit lang kagawad. Ni pare ba daw tagbayad ka na kita? Saan asak? Anay ko, paray. Di na kun katusan na. Pakawanan na kun, paray. Sana balay, tada kayo umutlakin ni Kwarog, tinaginom iti arak. Da kayo umut ka ni Marito yung tinangsida iti karnay. Naaramid ko lang, dayjay. Kaputawan ti masidsidami anaimas, paray. Kastagayam, Kwarog! Yes, Anggal. Kaputa nagaramid iti saan anasaya at ni pare ba daw? Kay tiliwan di may sakal ding na. Iso ti pagbayad ta iti utang na kani kagawat ko anang. Anya? Terasam Kwarog. Alam di kalding na. Wanang kang. Ay, pakawanan na ko na parinteng. Pangasiyaw. Saan nyo nga lalain ti kakaiso na kalding kaw? Saan kumaparay? Ay, tatapadong. No nagaramid ka kumaitinasaya, saan kumaamapukaw ti kakaiso na akalding mo? Agbalbaliw ka nga ninan. Ala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaiso na. Dawanin ang liabida tayo, anay. Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolyeser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga orasyon amin nga awan labas. Ala sige, kas iti sigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Ay na, nagpintas metan day ta kurtina ti tawayaw, Kapitan. Ginatang ni Banang day ta iti online. Kasta aya? Wait. Ay, gumatangak tuman met iti kasta a kurtina. Kaya't kula unay ti mares na. Kitwun Sige, Kapitan. Labsan ka pa'y dito'y balayo, sige, Maray. Anyamat ni Marito yan. Tunggal lumabas dito'y balay, ada makurso na daan na. Naapal na ita nga asawa ni Pare Badong. Among badang. Saan pa, tuyang? Kurso na dak jay kurtina da, Kapitan.
Gumatangak tuman mag. At dalaki di igatang mo. Ay kat ikanak Sukatak matan dagiti sigod a kurtina ta. Nabayagan dagita a kurtina ta. Regalo pa'y la idinagkalay sata. Mabalin pa'y mo dagita a kurtina. Labaam laeng, tanabayagan asaan analabaan. Uray mabayag adi mo labaan dagita kurtina. Saan amadlaw anarugay. Anya? Iso nga ikanak to iti gatang ko iti online shopping. Gumatangak iti baro a kurtina ta. Ay awan ti maitid ko a paggatang mo. Mabalin pa'y dagita a kurtina. Anya ti gatangam, Marituyang? Big Chen Ha? Nagpakulot ka gaya, Marikwanang. Wen Mare. Jak ngarod, ammo no bagay ka. Ay namaray, bagay mo. Bagbagay mo launay. Ay, kayat kumuti kasta abuo. Agpakulutak tuman mag. Ay ka mabalin lata Awam mo ti mangiparparay. Nabayagan akayat ko ti agpakulot, Marikwanang. Ngum awan pa'y ti pagpakulot ka. Nalakalaang matagpakulot. Kastaya. Ibagamlaang kanyak no agpakulot kan. Tae rekomendada kay ti gayem ko abakla. Ay sige man nga raw, Maray. Adda discount na? Adda Ibagak ako mari ka. Tapno ma-discountan ka. Ay na. Thank you, Marikwanang. Ala, ibagam nga rudan, no anyat gatangam. Amaw, badang. Anya mananday ta nga ibagam. Bagbagay ni Marikwanang tikulot abuaw. Ha? Kaya't kumitag pakulaw. Anya? Ikan na kunay ti pagpakulot kaw. Napimpintasak tupay ngam ni Marikwanang nukulot ti buok kaw. Ay awan ti kwartata, tuyang. Sika mo, di naklamay kanon iti kwarta pagpakulot kaw. Awan nga rod kwartata. Ipang pangruna ta pailang agatangay nagiti makan. Nang runa ti bagas. Ha? Na, agbusor kami tayo tuyang. Imok! Tuyang! Papanan nyo, nanatuyang. Nay, si kamot gayam, lablay. Ay na, nagpintas kamot tayo. Agyamanak, nanatoyang. Ay na, bagbagay mo day takawis mo. Nagsiksika akita. Agyamanak manen, nanatoyang. Imubing tilangam lablay. 2 bulan lang nga saan ka nakita. Ngam ad-ada pimintas ka. Agtrab-trabaho ak ngamin di takabangibang nga ili, nanatoyang. Ay anya itayin ti trabaho balasang ka. Teller iti bangko, nanatoyang. Teller kagayam iti bangkaw. Isumot lagayam nagpintas ka. Bagbagay mo day ta lipstick kan make-up mo. Kag sa dinungarodin nga iti papanam. Mapanak ayan dananang ko, Ikak iday iti allowance da. Ay na, naggasat matandag iti dadakkel mo balasang ka. Tanaadaan da iti nasingpot kan napintas nga anak. Agyamanak, nanatoyang. Ay amom lablay. Awan sir-sirbin ni badong nga asawa. Ha? Ay, apay, nana? Nagalas ti ugali na. Nagimog, dinakpay ikan iti paggatang ko iti kasapula. Anya? Oray pagpakulot-kula ko ma. Ay na, numasabat mo ni Badaw, di mo pampansin na. Ang mga nupagaramidan na kay ti dakals. Anya? Ay Badaw, kaya't kumuti lipstick kun make-up. Oy, kasarsarita ka. Kunak, kaya't ko ti gumatang iti lipstick kun make-up. Badaw! Kaya't ko ti gumatang iti lipstick kun make-up, kunak! Ay di naklaawan Kasadaw! Di kamit mangikas-kasaw! Di mo dangdanggan ti bagbaga! Gumatangak iti lipstick kun make-up, kunak! Ngam di nakmet dangdanggang! Badaw! Mangmangagdak ka day! Di naklaawan kunak.
Mangibabayin ka kadagiti ka aruba. Ibagadan to man nga agapapat ah. Ay talagang agapat ano dinakdangdanggang. Anya ti bagbagamay ah. Ha? Makitam day tang aramid mau. Itaypay nga ibagbagak akayat ko ti gumatang iti lipstick kun make up. Ay awan ti gatang ta kadagita. Anya? Saan akasapulan dayta pagpapintas mo? Una enta pa'y ti gumatang iti kapay kin asukar. Anya? Uray saan ka na gumatang iti lipstick kin make up. Ta saan mo't lang agbaliw ti rupam. Wow! Nagbang day talut-lutwam kwaraw. Anya ngay day ka? Sinigang nga pasayan na natuyang. Ha? Ay na nagimasan kwaraw. Nagngina ti pasayan. Una, makasidsidak nga main. Iso agimatang ako na. Ay kayat kumatikas ta asidaan kwaraw. Di gumatang kayo mat kinitatabadong iti sidain niyaw. Sigay, ibagaktokin ni Badong tagumatang iti pasayan. Ay, kwaraw, naluto ka dahin. Ha? Apay damdamagang. Ay, raman ako may sabaw na. Ay, uray siya kung timang timpla. Ay, natimpla kaon. Urayak langan na malutaw. Kwa, ikanak tuman? Uray 5 laeng apirasaw? Anya? Nagngina ti pasayan. Dawatam kit din ti 5 apirasaw. Di pa'y katsindam amin ay. Sige mo ten akwaraw. May salang titid ko kan ka. Pangraman am laang. Ay, kwa, 2 mo ten tapno mabsugat. Na, tagpanayon pa'y. May salang titid ko akanam. Plus sabaw. May sakit ka gudwa nga raut. Sige man lang ay. Tapnawan may pagbagam. Badaw, kaya't kutag sida iti pasayan. Nagngina ti pasayan tuyang. Makasidsida ak nga raud. Awan igatang tayo ti pasayan. Nangina dayta si daing. Apay nga rod ngay ang makagatang ni Kwarog iti pasayan. Una, tada kwarta na. Inal daw agpaspasada iti tricycle. Uray ka gudwa kilo laeng. Makaramramanak at talaga. Inkalangan gumatang iti kuraws kani marikwanang. Sa nga pulaw, di may nga atado na. Anya, dadakkel a pasayan di kayat ka. Agpili ka pa'y laeng, kit pasayan mo't jay kuraws. Babasit laeng. Laukam lang tinapudot adanom, ken kamates, mabalinain. Ay salbag ka kitday, nagimot ka talaga. No di mo kaya ti kuraws, jay langan aramang tigatangam. Laukam itilaso na ken kamates, mayatay. Ay, jak amukan ka! Imot, 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 imot! Ramanak man da tulot-lutot ang dinengdeng do na imas. Ramanak akas toy. Kapitan! Daski ka, nakiktutak pa'y. Kalat mo ngay mo nagkadito balay. Nakita ngamin anak kalukat tiri daw yaw. Iso nga imunugaklatan eh. Ay na po, inlukat ko tadapodot nga rin dito nagtibalay. Apay, anyat ibagap? Nasayop ko ngamin tilot-lutom adinundang, kapitan. Kasla naimas ah. Naibas ah. Sitaw, kunsaluyaw. Ay sos, makasidsida at iti dinundang, kapitan. Mabit lang. Ikang ka iti sida nyo ka di pari ba daw? Naluto na ito yan. Ay, yawat mo na tabalo kung apangi kargak iti dinengdeng, maray. Addaw, kapitan. Sige, kargak. Data. Awan lat al-alyana, kapitan. Padawatan ka lang nga rudin. Agsapol ka pa lang iti al-alya. Pangalak nga iti al-alya. Tinuno abang usti kayat ko asawan. Anya? May masalang nga rudin nga iposti bangus dawatan pa. Ay agawit kan, mare. Isublim to day tamallokaw. Tamang ano sa pulin ni Banang inton sumangpa. Di kalagbayin tuyang. Ate mo pa yung jay tao ngagpalpalama. Nagado pa'y lasa dita. Plastic. Asino ti plastic? Sika. Ha? Gindidi ka pa'y lang. Uray no kay kayat mo nga dasidaon ta.
Ha? Ay, si kantumit lati makad-adaw. Mala, mangantakit dahin tanay, mabisin na ka. Nay, si kamanan ti masabat ka, lablay. Wana na Tuyang. Bapa na kaya balay dananang ko. Ikakida iti allowance da. Ha? Ay, ikwa. Ay, siya kung ti mangyawat kadakwa da iti kwarta. Tapno saan kan nga agbanog pay. Amok nga agsubli kamutlaang iti trabahom ka. Ha? Oh, sige man nga rod na Tuyang. Kinapudo na. Nagpakadaak lang iti pagtrab-trabahwak. Ala, itad mo kanya kung ti allowance da. Taipan kun ijay balay datatang mau. Badong, adakaon. Ha? Tuyang? Si kakadiday ta? Wang, napanak nagpakulot. Ay, kita man no bagay kumatlaan. Nagalas. Na ikaw? Apay agsipat ka nga eh. Nagalas kong kunamkit din. Ha? Nagpintasak iti panagkita. Nay, nagadumot-timot mau. Siyempre nakitsinda. Gimatangak iti may sa kilo apasayan. Bangos, lipstick, kun make-up ka. Anya? Nangalaam nga iti kwartam. Napidot ka. Ha? Nakapidutam nga eh. Manungay, Tuyang. Nagpakulot ka magaya man, Mari Tuyang. Nay, bagbagay mo Ay na. Thank you, Marikwanang. Nagnginat imbayad ka. Na, di mat imbagakkan ka, ano agpakulot ka. Ibagam kanyak, taijay gayam ko ti papananta. Kalaat ngamin ti panagpakulot ka, Maray. Sa bagay, ang sayang. Sana balay, tinapatag na ipakulot kong tibuok ka. Tula! Nay, Ni Pedraw, agong ungag. Ay, Maray, ilamang nak, Maray. Kuya! Ay, War mo dyan kwarta may. Talusan, itarum da ka kini kapitan. Inutang ko dyan kwarta yung inted nila, Blay. Ay, bayadak tao. Sana mabalay. Kasapulan mi ti kwarta. Iso nga ited mo, itamat lang. mabitlaan, kapsat Pedraw. Ay. Agsarita kayo ang naimbag. Itarum ko da ito yata o kagawad ko anang. Inala na ti allowance may nga inted nila bling anak ko. Mangipapain ka, Marituyang. Basta kayang tinaramid, ma'am. Bayadak tumitlaang dyan nagastos ko ang kwartada, Kapitan. Sumit lagayam ang nagpakulot ka. Kapitan, aray na tinakawan na kami, kini bakit ka? Iso nga ipan yun ni pagbaludan. Ay, jak kaya ti may balawd. Ang kidkid daw ako ni ti pamakawan. Awan pa'y pagbayad ko ita. Kaputan na gastos ko niya kwarta. Ay, sana mabalain. Bayadam, itamot lang. Ay, ala, agbayad ka, no di mo kayak ti maibalon. Awan garod pagbayad ka, Kapitan. Ay, Pedraw, pakawanan na ko na. Di ka mapakawan, Tuyang. Maibalot ka na awan pagbayad mo. Naapal ka ngamin. Amin ang makitot, apalan. Ultimo kurtina, iti balay may, kaapalan. Kapitan. Saan ada ka ito umapal, Mari? Basta di ka agaramin, iti saan ang nasayaan, akas iti inaramid mo. Kapitan. Agnakam ka itan. Tila aramidin. Kwarta ti sa bali, ingkakat ginastos ha. Makamu ka. Nuan niya ti ipataw da adusap. Ay na to yung aya. Husto ni Kapitan. Sana dakas ti umapal. Basta saan ka nga agaramid iti dakas. Anya nga itinapasamakkan ka. Indarum da kalakat nga rodan. Hala, sige. Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna.
Dawanin ng liabida tayo, aray! Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Sagani Yalong Bolieser. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Father Mark Batolne. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.